Avuxeni, bom dia. Nongonoko buku ri yini? Namuntlha hi khome tatana Mhlanga la, Armando Mhlanga. Na Pastor Dauku kwala ndhawu yin'we. So hi ta fika ku swi hava. Avuxeni tatana Dauka, Armando Mhlanga. Hinkwaswo hlanganile kwala. Avuxeni Bombitsi avuxeni. Ya swi hlanganile kunene. Swi hlanganile, tibambani. So hi mbona engeze nghena hala ka nongonoko buku i ri yini. Hi mbona mkhomi katara emikwati ngopfu. And leya xinuna mi nga va mi lulamisela yini kwalaya? Ya avuxeni vayingiseri hinkwako ke lana mi kumekaka mi ri kona. A ku na ku hi nga ngheni ke ka nongonoko buku ri yini phela namuntlha yi sesexafela. Nongonoko buku ri yini namuntlha yi le mahlweni swinene. Ha hi yimeli loko mi hi vona hi tekanyana nkarhinyana hi ku kumbexana vakulukumba va ta nghena ku hayi ku na tiphati ta ku hambanahambana ke lana mara mina tshemba leswaku vakulukumba va ha ri na swin'wanyana leswi va swi endlaka. Kambe ke nongonoko wona hi wona lowu ya ku mahlweni eka siku la namuntlha ke na vona ke nongonoko buku ri yini episode 95 November 5 ke ya hi yona ke leyi nga ta va hi ri na yona ke hi minkarhinyana yona ke ta va yi khome nhlokomhaka leyi i nge hayini vanhu va hanya hi ku chava laha misaveni. Hayini vanhu va hanya hi ku chava laha misaveni. Ya nhlokomhaka ke leyi na mina swi vula ku ni ta va kokwalano i ta yingisela ku ni lori swin'wana ni pfuka na ni chava so na ku ya twa ku mi ta mi vulavula yini. So ni mitwa mi ri vakulukumba a va kotanga ku humelerisa nongonoko lowun'wana. Hi nga byela vakulukumba mi nga va mi vulavula vakulukumba va tele phela. Ya hi phela le ka igreja ya hina ke mina ntsena tanihi laha ke mi swi tivaka hi fambisaka ke nongonoko lowu va kona i vovo wa hina ke Bishop Carlos Masuke va kona vo Popai Wati. Ya hi hlayile swinene laha hi kotaka ku va hi fambisa nongonoko lowu kambe ke ni na tshemba leswaku va va ri okupati ka swin'wanyana ma swi vona ku ri minkarhi ya ku va ku lulamiseriwa mintirho ya makhesemasi swoswi ya se swinyingi swi lulamiselaka leswaku va kotanga ku va nghena va fambisa nongonoko kambe wona u ya mahlweni. So hi ku xin'wana va ri xi na makumu kumbe xi na break kumbe xi na afriado. Siku ra ku pfala ku nga va ri hi ka nongonoko buku i ri yini xikan'wekan'we na igreja Pergamo de Mozambique. Hina hi nga vula leswaku mapergama mahla ma pfale ku tshama na ku tirhiwa ntirho wa hosi a wu pfaliwi kambe ke na leswa swa ku hinyisela nyana xinkarhana nyana leswaku ku lulamisiwa leswiyana mativa leswi ku ngoya ka December leswi swi kumeka swi fiklinganile ntawa swi rhandza leswaku va hi nyikela xipasi leswaku no vamakwerhu va kota ku endla swilo swa vona swa particular nga swa igreja na va le ku rhuleni se kota ku va hi nyimisa na mintirhonyana ya minongonoko nyana wutsongonyana nje. Se ta va hi na wona ke a break leyi ya ku va hi ri na hi nyimanyana nje swa ku 3 semanas mara hi ku rhandza ka hina hi lava ku va hi nyima na hi endlile episode 7 nga 100. So ku xota 5 episodes. Ya ta ntlhanu. Leswo. Okay hayi hi swi twisisile mara la ka Katara a mi ni hlamulanga. Katara yi yimerile ku mi khomisa. Ya loko mi vona ke hi lulamisela tingoma i December phela nkarhi wa ku va ku tsakiwa se hi fanele hi lulamisela ti tingoma timbirhi ta ku va hi kota ku va hi tsema lembe la hi ri na tona leswaku va ti hi pfuna mara ku susa stress swilo swa ku fana na sweleswo se leti ke se nga ta va hi ri na tona ku nga ri khale nje ta ku tsema lembe. Se loko mi vona hi ri so lana hi nga kona ke hi le Mbitsi studio lulamisela tingoma leti ti nga ta va ti tlangiwa ke hi December. So hi nga ehleketa yin'we ntsena leyi mi twisisaka ku liwa ya December just nhlokomhaka ya kona ku i ta va yi vulavula hi yini la xikarhi na ya ntsena mi nga zi mi lava ku ta yimbela ku yimbela vhela n'wina mi yimbele mi ri one mi ta na band leyi hinkwayo so
nge wali band ka video nyale ntsana so ya tihlokomaka o ba tihloko ntsena ya ikona nje ngoma ya kufana na kuba Freedom ke yona ke le ngamakomba ndlela yona ikomba kwindlela ka swilo hinkwaswo ya yona ta verina ne December nakona ha ikona manyani ke maseve ke leswi ngotwe ku nyumela ke milo sweka yini December maseve leswi ngotwa ikunungwela milo sweka yini mafura na xinyalane bukuma va xinyalane xi kuma ku ha bukati nga mtsumbula mara xini swanga sweka kwale ndleleni ya se itin'wanyana ka leti nga ta bukuma ku mwela December mjumile mi hava nchumu pasiyensa maji swo humelela se lana ke leti ke nga ta va tlangela ku tona ke ta ku va ta tsema lepeto mi titweli ke ta n'weti ndleve Pastor Dauke ka igreja Pergam de Mozambique na Armando Mhlanga andhaveni yin'we so ana u ta twisa ku kumbe mi nga vana swin'wani leswi na ta swi haxa ka thwiki wala yaku ka ti-supporters ta igreja Pergam de Mozambique nongonoko buku ri yini nongonoko wa lavantshwa kumbe nongonoko wa vamanana loko ku ri na swin'wana switshongwanyana hi teto ya ni khensile vumbitsi ni khensile swinene kasi lana hi nga kona ke lana ke kotaka ku va hi rekota swilo swa hina ke hinkwaswo lana ta minongonoko buku ri yini nongonoko wa lava vantshwa nchumayelo wa Primeiro Domingo la kona hi kota ku va hi haxa swilo swa hina swi tshamisekile kahle ni nga vula leswaku va eka nongonoko wa lava vantshwa ke eka swoswi ku va ri a swikolo swa kona va kumeke va nghena hi nkarhinyana wo tsongonyana se kumeke va ri na break nyana itsongonyana eka nongonoko wa lava vantshwa kambe kahle leswaku u yofa lembe leri taku na kona u ta va wa ri mahlweni swinene lexi ka endla va ku ni va tivisa xona ke ka siku la namuntlha hikuva va tiva swa ku no namuntlha i sexta feira ke minongonoko buku ri yini ikona iya mahlweni hlokomhaka ya xihlovo ya nongonoko buku ri ndliwa ya siku la namuntlha ke hikwalaho ka yini ke vanhu hi hanya hi ku chava hi leswi ke swi nga hi xiswona ke ka siku la namuntlha n'wina ke mi nga na mi kota ku va mi ya ka YouTube hayi mi nga tsutsuma mi ya ka YouTube se ikona ke leyo ke ikona ke kambe ke hina hi xitalo xa hina hi nga yimela nkarhi lowu ya wa ku va hi mi hoxela tona hi WhatsApp hi leswi hi nga na swona ka siku la namuntlha okay sweswo hi ta va hi gemeta a nongonoko wa hina hi ndlela yoleyo kumbe interview ya hina so a yini hala ka Google ya ku nongonoko buku i ri yini mi ta kuma hinkwaswo kwalaya kumbe mi ya ka YouTube mi ya ku Mbitsi Studio and then swi ta huma kwalaya mi ta kheta kwalaya mara wa namuntlha nongonoko i 95 hlokomhaka hikwalaho ka yini hi vanhu va hanya hi ku chava laha misaveni hi le nga ta va ri na swona namuntlha sweswo hi leswi a hi khomeli swona kusuka ka Mbitsi Studio na vavhaki va hina Armando Mhlanga na mani na Pastor Dauke ayo ti fihla Pastor Dauke mara mi nga wari na Armando hi ta n'wi vita siku rin'wana hi ta twa ku a nga va hi khomeli yini December so khensile i can see mi va byela ku a ni ri kwana na mina nkuza mkhambani